Yo namire bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Tangu daw ngarirakaram, adaw nandayakum nasa rocket launch. Tangu dalan ko ngapa ke orang ngaro nga kado in biwali nasa nguro ka dangun nan dalan dangun tira nga nulun ngan. Angaro ngam dalan ko rally dalan berakto ngamang main wika nawi nango ngalang dalan berakto banyak rocket studio double karakle karamatle anamam dan lakani ngulit tinan bay wini jil inan bay ngai ibelinya miu tangu midawar kamunya baladar anjar nganap buat mana pilihnya miu ngaro next year 2022 yo tangu nasa bapuro tangu mendanal bian baladan lakanawi US government kalke dan laga wartun US government ko ka jamam dalang udah nasau mang tuman beli dalam mang tuman ka maingi na naga ngu ya dangu karak karamat ka walaupun dalam jamam dalam belinya bian rockets ka satellite belinya malain kiri malain tangu 27 nasa nguro ngapa ke orang ngaro ngarale piwale bala kapodap nguro ngaro am danal ngachilim ka quarantine danal 2 weeks ko una hot springs bala biwale danal botun wale nulun len kadangun danal ngamang amain danal ka amal duman dukka ngalang danal braktung banyak rocket waktu ojuyo kamal teman ma ngayem dalam dango adango tupumangan kakumat tu cooperation tu ya kakunga madalain jena ko jama ajena rockets tu malan tu bayang barang kalaman bana napa scientific instruments yako panyambilnya bian dalaro kamaingi dalangaro na naga ngatan dango almalengu dango yako atmosphere belinya bendango karamat dango ka bulu dalabay maingi na naga dango karamat planet yaka mang tuman ka na naga planet yako malain dango almalengu belinya dalaro ran kam ka mang tuman ka maingi belinya ben dango ya bananan rocket ya ka wartun ka napam dalbeng panagalam dalbeng panagalam dalbrakto scientific instruments dalengo ngapa ko ya ko belinya bian kunga unami dalengo dalaro maingi kanama nanga na plengo dango karak dango karamat ka warpom malain planet malandango belinya bian dango planet ngalma ka nyina belinya bian dango earth jako dango ba nyina ngri ungalama ka nyina ba walnga belinya dal baynguni mang duman mega na ka unya bala warpom malain planet malandango ngalmalengo karamat dango karak nga nguya ka warak dalam belinya bana anguna bala waripo unya kali planet tang waripo kali belinya bian unya US aro diang bala dalam kajalmi dalam waktu banyak belinya beli dangun dan ralian ko pan kalam madal nama dauro bala waripo nguro kali nguro na ka dango ngalmalengo dango planet to ngatan a planet to malango ngatan ngachilim dan dangon nasa yo belinya nawi rocket nawi ngunal dinal Australia adong ngunal bala umara South Australia kadung karayo mo bana dal biana work to naga 1995 to nan maktan ni 26 years ago ka nasa yo dango ngapa ke orang dango
Jinlam dan laga nyenam for 40 days. Pada laga dittuna. Tuan jadau yutau Yolngu mala. Uni numakan ninan ngunala youth detention center ngur. Nguli ni ngula ni maringi nu kalanga kuruto mereo uni numakan ninan balanya mereo waloi bingur August 2006 ngur ka pala November 2017 lil. Nguni ni kan karin marwin o tombol magnito marang rupiah yako compensation kapman kong. Maurice Blackburn luoyan maladual. Nguni walal nguli kajama balandawal rumor. Tiang balawalal ka ngurungupan kunyambi. Luoyan mala marmau Yolngu ka Northern Territory government ko. Tial jakut case ngur meraka lakaram Dylan Jenkins to ka Arnhem to. Ka bijan merawangan nguni anti-government to pak maram Rome ka yaka main makum jaka jamar kore unal youth detention center. Northern Territory government to yuraman walal to baka pak maram rupiah nunna nguningoye. Ka wiripun manda ngang ton anti-government na walal to bakpak marang rupiah nguningoy nguni walal kan yaka main makungal yamar kole youth detention ngur. Nguni ni kanin na diang bala youth detention ngur being 1st of August kabala 2006 lil ka 27th ngur November 2017 lil. Tual anti-government to kagurupan compensation rupiah euro pak maranawina. Nguni ni jal ni tumaram rupiah walalanggal government kal ni to registering kaya konirpan mere. Maya link ngaye ni to lakaram lawyers kal nguni ni jal nguriki baka pak maranawi go rupiah. Ni to registering yako nirpan mere ring up ngloyawal. Wiripun nito yako nirpan mere registering kadao nongoigal kan loyawal website lil. Ka free call ngay number dual kam 1-800-226-211. Registering ni to loyawal nguni baingo before 16th of November 2021 walal to baingon nunagurupan rupiah. Tukar kanguran numato tualangoy daw maram. Nito ringim apluyaw ka wangi walalang. Wal to maram nung umatabil marana mirinyi. Maraka walal to ninaga ngama tahu kalakaram nukal main makom. Ka tual nambay nguniwili walalangkam 1-800-226-211. Yo namere bookmark. Dolan je announcement balakuro wichan nguni Gatjirrk festival nguni la Milingimbi ka 3 days festival nguni le balaro. Ka start yang ay balaro 14th of October ka door inamrinja date 16th of October. Ka dua la melanyong ni naunya kam evenings ja. Thursday night ja balaro opening bungulyo. Friday ja Grijiana balaro biaki bungul. Ka Saturday night ja balaro nguni ka band. So nguni ni wanami Dela Yirkala right across to Milingimbi, Remo, Galungo. Well, the community is out there. So the festival is on the Yakatan. That's okay. Just listen to it live on 88.9 Yolngu Radio. Yo, thank you, Numalango. Butterik daw tambal Yolngu Radio li.